سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي وترو تمنيت نايو لومون كم وترو أقدس زيناتاتن تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام مغدا تامسانا كتصون حدما تحتنان بخبرنا قدمكم نايلو مارستي أقر رامي كخون مجم كم معلتنا ريون سمعون زلنا كمزي دوكومنتاري وكمزي تي في سيريس نبلو زقصل فيلمي مبري أبكون زقاتم زلو يكتبلون دشجرك كونتاتيو مهنياتو كمزي نما مقري لهم زقتو زلو هاد فيلمي ويون دراماتو سخلو عينت كومينا خوين زلو تحن انتاي نبل كم زلنا هطريهم مسانا تصنوك سام مودتا لايك and share مقبار دما اي ترسو نابلكم مجمرياس كبزيني جمر what's going on Right here where we left things on Friday, Ukrainian President Zelensky now says, hey, I'm ready to sign that minerals deal with the United States. This despite his heated confrontation, I'm sure you saw it, with President Trump and Vice President Vance in the Oval Office on Friday afternoon. Madeline Rivera is live in Washington with the latest for us. Hey, Maddie. Hi, guys. Good morning. Yeah, despite that spat with President Trump in the Oval Office on Friday, Ukrainian President Volodymyr Zelensky says he remains confident that he thinks انتايم زبلو زلو حجخه زلنسكي كم بحدش تمليسه نتي اب واشنطن اب اوفل اوفيس ناي امريكا مس دونالد ترامب مس مختل بريزيدنت زغبرو باسن مفرام ابي وزخدن حجخه تمليسه امريكا كفرمو يدللو ويبلم الله ምናልባት እዛ ሕጂ ዝብሎም ዘሎ መበል ሓምሻይ ዲ ገለ ግዜ ከም ገይሩ ደሽክዖምን ሕራይ ዝብሎምን ዘሎ ናይ ብሓቂ ላግፂ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ዘለንስኪ ይፃወት ከም ዘሎ እዩ እምበር ናይ ብሓቂ ሲሪየስሊ ንኣሜሪካ ከምኡ ጌርካ ክትላገፀላ ክሳዕ ክንዱ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ተፍቅድ ኣይትመስልን እያ ድሮ ስጉምቲ ወሲዳ ከም ዘላ ኣሜሪካ 2-3 ስጉምትታት ክርየኩም እየ እዚ ጉዳይ እዚ ዩክሬን ካርድ የብልካን you don't have any card ስብሎ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ተራ ዘረባ ጥራይ ትመስል ነይራ ግን ኣብ ኩንነት እንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እስከ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ንሽይ መንስማ his relationship with the United States and with President Trump can be repaired. And like you said, Steve, he is still confident and optimistic that they can reach a minerals deal with the United States. He still wants security guarantees, though. But Trump administration officials say security guarantees are contingent on a peace deal, and they don't even know if peace is possible at this point. That's why they say they're trying to get Russian President Vladimir Putin to the negotiating table. President Zelensky has thrown off the sequencing. And let me tell you, ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ጋራንቲ ዲል ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን እቲ ናይ ሚነራል ዲል ተባሂሉ ዝረብ ዝነበረ ነዊሕ እዋን ተዛረበሉ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብፍላይ ንሱ እቲ ጉዳይ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝተዛረብካ ጥራይ ክመፅእ ዝኽእል ምስ ቭላድሚር ፑቲን ሕጂ እቲ ዘለንስኪን ኤሮፓን ዝኸድዎ ዘለዉ መንገዲ ምናልባት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ንክረዳዳእ ከይኽእል ዝኸውን እንድሕር ኣብ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ክረዳድኡ ተዘይኪኢሎም እቲ ዲል ትርጉሙን የብሉን እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣሜሪካ እዚ እቲ ኣካይዳ ኣንዳር ኣካይዳ ዲል ምግባር ዘድሊ ክንገብር ንኽእል እኮ ምስ ዶናልድ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ክንረዳዳእ ንኽእል ኢና ስለ ንብል ዘለና ኢና ናይ ማዕድናት ዲል ክንገብር ንብለኩም ዘለና እምበር እንድሕሪ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ዲል ዘይግበር ኮይኑ ቭላድሚር ፑቲን ክጥቕልሎ ተኮይንና እንታይ ክንገብር ኢና ምስ ዩክሬን ውዕል ምግባር ዘድልየና ኣብ ዝብል ርእይቶዮም ፀቕጡ ዘለዉ ዝኻ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኤሮጳ ኣብ ሎንዶን ተኣኪቦም ዝገብርዎ ዝኾነ እዩ بعالهم تفتوه تخوينكم كنريكم لخلينا زعينو تزتنبهنا ندرس لنا اوكي اسكي حنت سقمتي ندحري تمليسنا كاب دحري كنجمرا من كانت هذا Having seen a car crash live, people think it's all fast and loud, but in reality there is a lull before the bang. Things appear to move in slow motion, and we saw that on Friday at the White House when President Donald Trump clashed with Volodymyr Zelensky. If you're on the internet, you know what happened. And we will dissect it and discuss who's at fault. But first, let's tell you about what followed. After the clash at the White House, Zelensky flew to London. He met UK Prime Minister Keir Starmer there. بحفشة بزعب أنت تزارب زلا زي ناي أمونغو يوكرين أمريكان يوروبان زقاتم زلو لك حكم ناي حدا جاني مكينة ناي حدا جا مكينة خمسة شاق زلو بدا جنز ريين بر حدا جاني مكينة خجات ما كخلو نش تيدمتن دحري دما تاكم تجبره بسلو موشن ويون سب اب حركه زقاتم زلو فين سلا زخون ذكر ነገር يبلون لك كم كنتاتنا نرزلنا زنريو زلنا كنتا دما لك كم حدا غناي مكينه خوينو زفصم زلو كنتاتنا نرزلنا تبلالا دحرتنا اوفال اوفيس ويون اب واشنطن ديس استجبره باسي
زلنسكي ناب لندن كيدو كحافون أجوخا خبلون كتبابعون نسخة جبنا هايلهم مورالو حفك بالوقت أوروبا مرحتنا أوروبا أوكي. He also attended a European summit on Ukraine, and there Zelensky made a U-turn. He now says he's ready to return to the White House. Let me repeat that. Zelensky wants to go back to the White House. He wants to sign the minerals deal, the same one that he walked out of. Listen to this. If we agree that the minerals deal with US will be signed, from our side we are ready to sign. If the President of the United States of America will invite me for a constructive dialogue, for solving real problems, for serious questions and real resolute actions and answers, I will be there. سنتايز بالزلو حجقا أب واشنطن كيدو دراما غيرو مبزحتنا مبزحت سبتاني 10 دقيقة تراي ريوتهم بوق استبعسولان كتهرار ملاز قربون جد قدمي ونزنا برتي the whole conversation 4 دقائق 5 دقائق نيرو أبوغن عينونا حول لن بزحنا disrespect ملكتات يرى خمس نبرن أبا فنش أمودة مسحرقو زتقبر بأسين يرسو so أجد ما كان بحلش تعدي ممنين دحرب زعبا كفوت زخونا ديسكاشن مسايك قبرو خيلا ما قد سمع معات كنقبر تخيلنا هجونا واشنطن كيدا كفر رمي خليه يزو بنزلو نبي حكي يتعود كم زلو حدا بوليتيكانيان أمريكا قد زو ديل كو قدني كفر رميلو أبزيان تلا أخريكم يبقى له زو ديل قدني كفر رمي سودي كفر رمي ولا كالما راح يكفر رمي خلا رستيلو so أمريكا's دليو بفنش أيام زرقبو so there's not going to be a discussion comes in so half كفت فلوحة أمريكا كفت دول زغلي مثلاً so كميل هذا بوليتيكيات تزاري بالله. Out of respect for America, American people, the President, and the two parties. Zelensky wants a redo. Unfortunately, this is not GTA Vice City. You don't get multiple shots at the same mission. And Zelensky's mission was quite clear. This is what he had to do. Sign the minerals deal, smile for the cameras, praise Donald Trump in public, make his case in private, and then fly to London. This was his task. But as you may have seen, that's not what happened. The meeting descended into تا بكل من قديات زرب زلا تا نسك جابران واشنطن مزيز نبرة كنا تا فلتيانيرا بزح دراماتات نخجبر عدل زوه بيكونن actually انتاي قبل كم زلون انتاي كجبر كم زلون والنجيرو مني روميو بس دونالد ترامب خمي تسمع ميكات واتسيلهم أما خيرو مني روميو لذي كل تزدوابه مخرن معدان قريفو إيه دراما فتيرو زلنسكي مزولو زلو لذي دايما لما دونالد ترامب كنت أعرفه سلوز دلي ويوم كواردو سلوز دليهم دونالد ترامب كمزي ليبرال ميديا تزارب زلمبر زلنسكي نجيرو مني روميو زدي لزي قلت 3-4 جزء خم غير أشكي عوامي أب يوكرين أشكي عوام أب ميونيك أشكي عوام أب كالب وتاون أشكي عوام أما براب أي جزء أب واشنطن مسجد من بريزيدنت تازات دراما غير ولا سلزي جي هسه بزي انتاي دليتو دايما دايلونا تو دراما يشرحوا كم زلو دما تواسعي مخانو دما كرسعي بلون بلس غونه تواسعي كايد كم زلو قاليم زغلت chaos. Take a look. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring it into this conflict. A lot of questions. Let's start from the beginning. so كم دريود اللهم تي قطعة أب منتهي كم استبقسة كلنا ريلينا كان فيديو مسفح تزاريبي أمونغو كلت يوم زلنسكي دايما دايلو نجاري دل كم زنبرة of course تتزحتو زنبرة نهاجرو معدناتنا وتبنات عكبا يدل نيجن حرايل كان تقبر تمت بعقو كوخ زاربي زلكا الميديا متي خدراما مفتار كنت هاي تقوم عبتعسو أخيبات قبر زلو دي ترسن شعو كم دليت كازي تحرق أي قبر زي تبل أبقد كاميرا سلمت هاي تقبر زبل زرباتاتي زيادة نتي كنت عاد فتر دولة مالتي. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very so بزياتي زربا تجمرتي نسحاتكم وين حدا معلتك السحن وايقوم سلز بلوم يسيك حدا معلتك سمعكم يزكينات زمز بلوم
نحنا كمي كسمعنا انتي كقاتمنا ينعخذ ملكتا يكون بزعبو كتزاربنا كتمغرنا نكوننا صعينا كازلنا تصقم اللو نتصقم كنفتحنا بزمسينا زلنا انتي كسمعنا انتي كنكوننا نسخات نقرنا نسخات الزنا مغنيات يلن سلازي أفكح أزي دير تزاربا داركا تم ميم زسرحو زلو فيديوتات كابزيان ديو نباسي كم زخلت جيروم يم زسرحوا تي دراما نوحيو and أبكال سلز جلسنا كنا بلاي كونان هجي إزاي تزقات دراما كون كله next step هنا هنرد اللي نازلنا من البات إنه لغريكم. Who started it? In this case, the opinion is divided. Trump's critics say that the president's team was combative. In fact, a pro-Trump reporter was in the room with the leaders. Listen to what he asked Zelensky. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see, do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting. I don't have the such. office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one, maybe something like yours. Yes, maybe. زيادة تحريقاته وانت بلا لا سلامتاي بعد لا غير كذا يتمثل بعد لا مالتها بكم زي بروفيشنال سيتينج قديتايو من رجع يكون سب بعد لا سلد فتوي يكون زقدانو قديتايو فورمال كدنا لك ازي تي ناب وايت هاوس كتمثل خلها زخونه يكون ولا توم ماليات خدينهم زخدو ناي سيليكون فالي اكزيكتيفز كلهم ولا توم بعد لا اين خداني نايلهم زمكحو أبزخ مزقلو بعد لا جرام يوم زماسو سلازي فورماليتي اللوت وايت هاوس كبر اللو جلجن سلامتاي كم غير كانت مس زقلو جنزبنا وسط كاب سلامتاي كبر نايتي وايت هاوس زي اللو بعد لا كان ده هنك بزيا تقول تعاون زفترة حدا زازر بزيا نيرين Something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper. Then yeah. Thank you. Thank you. Well, criticizing a leader is one thing, but questioning his choice of clothes, that's a low blow. And what is this obsession with a suit? The Gulf monarchs do not wear a suit. Many South Asian leaders do not wear a suit. Does that disqualify them from meeting the US president? It's not the clothes that matter, it's your actions and words. Okay, Abziawan, she has a very good point. سلمتاي نعود راي بعد لا دي ولا دي تخدنا زبلوه نا عرب ما راح تكو بعد لا تخدينا ما يكونوا زموتيلات هذا a very valid point جن زيادة نسو بعد لا خدنا زغل سلزنا بري كهم كلهم مستكينات زلو أنا جيت هنا كلانو حسب اللي فلتني لكن أبزح نجار كا يتكلم لهم تزرع سلمتاي بعد لا دكتن كبرنايتي أوفيسنا فلت أقوله بعد لا خدنا زغل لا خنا قليل anyway this is a very petty جن كنت أكمل نيشتي قدايزي مستزلو كنا تادجن كنت أكفتر زخالة مغنيات جن حدا كسي تعميا عقطي ومالتي. So it wasn't a very friendly setting to start with. And Zelensky did not help his case. He made a bad situation worse. He let his emotions get the better of him. He put his ego above the interests of his country. Just think about it. Ukraine is just a small part of Donald Trump's agenda. If he cannot strike this deal, fine. America won't be turned upside down. But it's not the same for Ukraine. Zelensky needed Trump to keep fighting Russia. Just look at the numbers. American military aid to Ukraine is $65 billion. 65 billion. European aid is 51 billion. That's 51 billion by more than 27 European countries. So if Donald Trump leaves, it's game over. So زيان رياتنا هنا نعاكم اللي لكم إليه. أمريكا أبتعود كيناتنا يوكرين بفلاي بتوت هدرا وكينات كل ريق لنا ميليتري aid مالت وتهدرا وحاجة سوارات زوهاب زلو لعلتن أسران شو عتن هجراتنا أوروبا ويون سلاسان هذا سلاسة زغنا أبالاتنا نيتو زعبي كفالنا وتهدرا وتهدلنا كلاتهم دمر كندنا أمريكا يكوني سلازي أبسوارك ما تقولوا أتكويناتنا يوكرين بزينا أمريكا قصة زخلا يكونن بفلاي أبزح جزلنا مدرح مالتي توم أوروبا زرق كابا مخازننا توم هيبوميم سلازي كالك صار حد هرقينا بنوح زي كوز دلهم أمريكا تأم كانوا تعودوا كوينات كتوسنا تخل guess what دونالد ترامب تاجروا exactly ني زلنسكي أبتدح مهاريم الله. Breaking news. In the last few minutes, US President Donald Trump has paused all military aid to Ukraine following his clash with Ukraine's President Volodymyr Zelensky at the White House last week. Now, the halt comes after Trump accused Zelensky of being uninterested in peace and ungrateful for US support. White House officials said that US aid would be reviewed to ensure that it was, quote, contributing. So, country what Allahum Abdia Zarabani Donald Trump زخونه يكون وتهدراوي حجزنا بيوكرين زخيد زنبرة تتو كم زبلو قليش له زعبري تازيا أبزي latest I don't know قدمي
ዕለት ሰለስተ ናይ ምሸት ኣቢሉ በዝናትና ማለት እዩ ተሓበሬታ ወፂ ነይሩ ከም ብሬክን ገይሮም ኣውፅኦም ነይሮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት እዚ ጠጠው ከብሎ ዓጢቑ ከም ዘሎ ዘርኢ ብዙሕ ምልክታት ኣሎ he's not just bluffing ከምዚ ንመፈራርሂ ንመህደዲ ዝጥቀመሉ ዘረባ ኣይኮነን he's committed ነዚ ኩናት ጠጠው ከብሎ ወሲኑ ቆሪፁ ተመጊሱ ዘሎ እዩ ብዘይገድስታይ ዋጋ ክሓቶ ይኽእል he's ready to do ነቲ ኩነታት ከይዱ ጠጠው ከብሎ ወሲኑ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ኢና ንርኢ ዘለና ቀዳማይ ካብቲ ክግበር ዝኽእል ዝነበረ ድማ ኣፅዋር ጠጠው ምባል እዩ because ዩክሬን ብዘይ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ንውሕዳት ተዋሪሓ ክትጓጋእ ትኽእል ኪኑ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ኣይኮነን ብዘይ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ እናተዋገቱ እናተዋህባ ከሎ ከም ድሌታ እውን ነቲ ኩናት ናይ ራሽያ ኣይከኣለቶ ነይራ ስለዚ ናይ ግዜ ሕቶ ክኸውን ድሕሪ ኣሜሪካ ኣፅዋራ ክትዓገ ጀሚራ ማለት እዩ this is one thing okay ንቐፅል ዶናልድ ትራምፕ ስቲል ቁጥዐ ከም ዘለዎ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ይገልጽ to a solution. One of the biggest air bases in the world. We can speak with Christine Berzina now with the German Marshall Fund think tank. She's responsible for geopolitical analysis in Northern Europe and North America. Great to have you on the program now. Trump has ordered US military aid to Ukraine to be halted. I'm interested to hear your reaction to that first up. This is a very alarming development in the relationship between the United States and Ukraine, and is definitely a blow to Ukraine's war-fighting abilities. There has been speculation since Friday's hostile meeting between Zelensky and Trump in the Oval Office that there could be dramatic measures that the Trump administration could take in order to pressure Zelensky to get on the same page as the United States. Yeah, so Zelensky እዚኣ ሓብሲ መርዲኣ ክትኮነ ትኽእል ሃንደበታዊ ክኾነ ይክእልኒ because he already know እቲ ድራማ መበገስ በዓሉ ምዃኑ ስለዚ እቲ ኩነታት ካበይ ናበይ ይቕየር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ serious steps ይወስድ ከም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ዓለምና ትራንስፎርም ንክገብራ ንገሊኡ ብሕማቕ ንገሊኡ ብፅቡቕ ለውጢ ክገብረላ ምዃኑ እዩ ዝረአ ዘሎ ኣካይዳ ናቱ ዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ስጉምትታት ንክወስድ ድሕር ዝብል መራሒ ከም ዘይኮነ ድማ ንርኢ ኣለና ስለዚ ዩክሬን ብዘይ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ወታደራዊ ዓቕምናታ ምናልባት ጆ ባይደን ቅድሚ ምኻዱ ብዙሕ ወታደራዊ ኣፅዋር ብሃታሃታ ኣብተን ናይ መወዳእታ ምስ ተሰዕረ ከማላ ሃሪስ ምስ ተሰዕረት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስ ሰዕረ ክሳብ ኣብቲ ፕሬዚደንትነት ዝነበረ ግዜ ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዘመሓላለፉ ይንገር እዚ ከዓ ብውሕዱ ንሓደ 4-5 ወርሒ ከንቀሳቀሶም ዝኽእል ኩ ኣፅዋር ዝበልዎ እዮም ናብ ዩክሬን ኣመሓላሊፎም ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ክገብር ከም ዝኽእል ስለ ዝፈለጡ ስለዚ እንድሕር እዚ ስጉምቲ ዝኮይኑ ካብ ሕጂ ንክንደይ ክቕፅሉ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ እቲ ሞራል ናይቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ድማ ኣብ ግምት ምእታዊ የድሊ ኣፅዋር ይመፀካ የለን ሎጂስቲክስ ናትካ ጠጠው ኢሉ ኣሎ እቲ ምንጭ ናይ ሓገዝካ ኩሉ ጠጠው ኢሉ ኣሎ እንድሕር ተባሂሉ ሞራል ናይቲ ሰራዊት ድሮ ብዘይሱ ሞራል ናቱ ኣብ መሬት ከም ዘሎ ዝንገር ሰራዊት ስለ ዝኾነ እዚ እንድሕር ተወሲኽዎ it's going to be ናይ መወዳእታ ቅላዕ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ንፑቲን እቲ ዝበለፀ ንራሽያ እቲ ዝበለፀ መድረኽ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ነገር እዚ ክዕርዮ ዝኽእልካ የለን ሕጂ ብወገን ኤውሮጳ ዝግበር ዘሎ ከርእየኩም እየ United States. Now, what has been announced this evening here in Washington is a pause on these aid deliveries, but in many ways that is how a lot of Trump policies start, a pause for evaluation. And when it comes to USAID, for example, that pause has led to the halting of programming rather than resumption. So this puts Zelensky in a hard place. The question is, how does Ukraine act next? Does Zelensky become more in line with Trump's view on diplomacy? And this is another example of how Trump is prioritizing the speed of peace and getting to the negotiating table rather than any particular outcome in terms of what's in it for Ukraine. For Trump, the cessation of hostilities is so እንታይ ትብለላ እዚ ብሓፈሻ ሓደ ፅቡቕ ዝኾነ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ውሳነ ኢና ንርኢ ዘለና ኢላ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ መብዛሕቲ ግዜ ቅድሚ ወይ እውን ኣሜሪካ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ዓብዪ ውሳነ ንግዚኡ ፖዝ እዩ ዝገብሮ ፖዝ ማለት ወሳነ ዘይኮነ ንግዚኡ ጠጠው ከም ዝብል ግን ነቲ USAID ዝበሃል ዝነበረውን ከምኡ ንግዚኡ ጠጠው ከብለ ኢሉ ቦጌሩ ቀቲልዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እዛ ጠጠው ቦጌሩ ክቐትሎ ደኸውን ነቲ ውሳነ ወይስ እንታይ ክኸውን ኣገዳሲ ክኸውን ምክንያቱ ካብቲ ኩሉ ካልእ ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ወታደራዊ ሓገዝ ንዩክሬን ማለት ላይፍ ላይን እዩ ነቲ ኩናት ክቕፅልዎ እንተኮይኖም ወሳኒ እዩ ብዘይ እዚ ጠጠው ክብሉ ክእሉ እዮም ኢዶም ክብሉ ክእሉ እዮም ክንብል ኣይንኽእልና ኤውሮጳውያን ገለን ክገብሩ ክእሉ ካብ ካልእ ዓለማት ገዚኦም እውን ማዓት ገንዘብ የዋፅኡ ኣለዉ ሕጂ እውን ከምኡ ነቲ ኩናት ብኣሜሪካ ጥራይ ንድሃል ኣይኮንናን ገለ ከስምዑ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ግን ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ኣገይን ኣሜሪካ ኣፅዋርን ታንክታትን ጥራይ ኣይኮነት እንትቦም ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ ሓበሬታ እቲ ኩናት ከቢድ እዩ ክትገብሮ ስለያዊ ሓበሬታ
ሳተላይት ሲብሎም ነይሮባ بزيت ساتلايت تي ميسايلات يكون تدرونات تكون يكون سقم تخبر أيكلني سلازي ناي أمريكا كنتات عند عليو راشا أوتوماتيكالي ملوس قبل التنتي كلوا ملوس قبل التنت أنا راشا كل أمريكا بملو حيلانات تصادفت كلا أنا زوكينات زي أجي تحيزاتو زلا سلازي أمريكا تزا أبي كبدت جلوا بتي بالانس نايتكوينات أمريكا أصواراتون يدون تسحيبو ني يوكرين ني راشا قطاليا مبرهت مولا مالتيو جس دمسس ومبال مالتيو لذي نفسه زغالسكم تكلويو بكل منقد I'm sorry to interrupt you. Is this what you mean when you're talking about the pressure that this is meant to put on Volodymyr Zelensky here? Absolutely. So we saw on Friday that Zelensky was not interested in capitulate to Trump on his version of events, on his reading of Putin. He very much was still fighting for the narrative of Russia as the aggressor. Over the weekend at the London summit, there was a continuation of the need to have sufficient military aid so that a stronger position of Ukraine is attained for there to be good negotiations. In some ways, this is the US answer, which is not to put Ukraine in the strongest possible position. جنتايو تزربا بحفشا أمونغوتي وايت هاوس أمريكا تخطلو زلا منقدن أمونغوتم نا أوروبا باورس ويون هاجرات تخطلو زلو بوليس فللي على تنا أوروبا نقول لهم سنيتو تحويس انتهم زلو نيروب نا يوكرين بوت هدراوي قبل التنت مخن قبرها شعو نبوتين تسقطي أم مقبار أبت أولا بحجز أنا يخليه بلزياجن وحسنا زلو هاي كونت قبل التنت كنباين أن يوكرين مالتها مالتيو بوتين كبخاميو أبت أولاك مسأكا زخل قد سلسة عام زي قبر كايو انتاي جارانت سلزلك انتاي فلي أسوار سلزلك هجس قبل التنت تطرلو نتكويناتنا بزيد اللي ساسا كوينات عالم كتوزو تدي كوينو جبلنا دونالد ترامب مرداتا سلزلوي اسكي نغير نابتنا أوروبا زنبري السوم كان تايم زولو تبيس بلان زولو اسكي Security and Defence Analyst Professor Michael Clark from Warren. Professor Clark, good afternoon to you and great to have you. Look, what do we know about this plan and what it's designed to do? Well, as you've just announced it, Kamali, I mean, it's got those four elements. It's a plan to show that Zelensky is the president of Ukraine, that the Europeans are sticking with him. They believe that he is the rightful president, that he shouldn't be giving up his role. It's a matter for Ukraine who they have as their president, and they want to back him. This is a very deliberate meeting. So حدا كابتي مجمريا زغبر وزم اب لندن تاكيبهم زنبر مالتيو زيلنسكي مرحنا يوكرين مخانو كغير كم زي كونه زيلنسكي دما كم قبول مراحي كم تكلنيا مرحنا يوكرين كم زغبلون اوف كم زبلولون غليصهم الله زيا for sure حنت تغليصا زلا كونتاتنا نرزالنا. This is a very deliberate meeting to show that the Europeans want to back him. And what they're saying is that they want to be able to just tell the Americans, look, if there is some sort of peace deal, we are working towards, as a step-by-step approach, being able to put something into the pot that will make a difference. Something military maybe, but certainly some sort of backup. But if there can't be a peace deal, they're also saying to Zelensky that we'll continue to support you. If you have to fight on, and goodness knows what the strategy would be behind that, we will do it. And Keir Starmer was very زنتايم زبل زلو سمعهم ابتنا سلام زت زغبر زلو ني يوكرين نزلنسكن كحجزو مخانه بتطاولا بوتا نخركب انت داي سليتو تنا سلام قداي دما بكوينات ونخودا على كوينات مرجعو ناب زغبر تقينو ناب تكوينات كحجزو دلونات كم زلو ويم زنغرو زلو بحاول صوتا طرا زبل زي بحاول يم صوت زلو نتكوينات نكنا واح بزح دفيتن سلام نخيمت انقفاض زغونو زلو هاجر تلو اوروبا زباليوم انكو كمان تعاقم عباي كوني خاطب يبا حكي رود بلوكس كم زي محنقوتات كوينوم زلو انتريخا مرحتنا اوروبا انتاي ترب حناتهم اوف كورس ابت نيغوسيشنز بوتا توهيبهم سلازي اللي نساتهم كساب بوتا زوهبهم يوكرين ملو بملو ابت اولاك تساتف ايدلين يوم زلو جد بحاول صوت هذا ما يتوسانه هذا وزل. keen at this meeting to say, look, we're not having any more speeches. We've had plenty of those. We don't want everybody to go around the table making a speech. What will you put on the table? Yeah. What he put on the table was 1.6 billion to be spent on 5,000 new missiles. And the missiles were these light multi-role missile, the LMM, made by Thales in Belfast. Biggest order that Belfast has ever had. Thales in Belfast. The second biggest order that Thales has ever had from the British government. So he's trying to show, look, 1.6 billion. So كم لما كم حقوسي بزح مسائلات كبو يوسنو خمزلو عد انجليز ني يوكرين عن رجالنا انجليز بالهاجر ابزكوينات زي بعين الراشاويان حدا كابتهم قداماي تسلاي هاجر انتلو
እንግሊዝ ዝበሃል ሃገር እዩ አይ ዶንት ኖ ኣብ ከመይ ኩነታት ክራኸቡ ይኽእሉ ኾኑ እዚኦም ግን ራሽያ ሓንቲ ካብቶም ብተደጋጋሚ ኣብ ናቶም ቀይሕ መስመር ዘላ ሃገር ተላ ልዕሊ ኣሜሪካ እያ ዝብለኩም እንግሊዝ እያ ዓቕሚ ስለ ዘይብላታ እንግሊዝ እምበር ኣብ ልዕሊ ራሽያ ፍሉይ ፅልኢ ዘለዋን ፍሉይ ተንኮል እትፍሕስን ሃገር እንተላ እዛ ዩኬ ትበሃል ሃገር እያ እሱ ካልእ ዲቤት ክኸውን ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ኩነታት ናብ ሰላም ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣፅዋር ትህብ ዘላ ሃገር ነቲ ኩነታት ድማ ብዝያዳ ትደፍእ ዘላ ዩኬ Get them out. 5,000, give them to Ukraine. Not for the British Army, give them to Ukraine. This is what I have put on the table. What are you putting on the table? So it's very specific, and this is designed to impress the others, to impress the United States, and to move the process forward. We don't know where this is going to go, but he's desperate not to look as if we're being passive. So ዓዲ እንግሊዝ ነዚ 5,000 ሚሳይላት እዚ ክትህብ ከላ ኣሜሪካ ጠቕላላ ወታደራዊ ሓገዝናታ ተጠዋቢላቶ ንብል ኣለና ስለዚ ናይ ፖሊሲ ሜጀር ዲፍረንስ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ተጠቆተብሎ ክትኮይ ከላ ኤሮፓ ብፍላይ እንግሊዝ ዝበሃል ድማ ነቲ ኩናት ንምቕፃል ሓዊ ላምባት ትቅስቅስ ኣላ ኤግዛክትሊ እንግሊዝ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ኩሉ መድረክ ንሪኦ ዘለና ወላ እውን ኣብቲ 2022 ዘለንስኪ ምስ ፑቲን ስምምዕ ገይሩ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ እናበለ ከሎ ድሕሪ 7 መዓልቲ ነቲ ኩነታት ፋሕ ከም ዝብል ዝገበረ ናይ ሽዑ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዩኬ ዝነበረ ቦሪስ ጆንሰን እዩ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ኪር ስታርመር ሕጂ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ድማ ከምኡ ዓይነት ተራ መፃወት ንሪኦ ኣለና Just waiting for the Americans to come up with something and to say, you know, we know what our position is. We don't know where you're going, United States, but we'll try to help as and when we can. Yeah, it's interesting about these missiles, isn't it, Michael? Because there's a discussion just today on with companies that make munitions with the government, and this is part of the industrial strategy, isn't it? Now, talk to us about this coalition of the willing. It's a phrase that we're hearing more and more. It's a phrase that people will remember from way back in sort of 2003. Yeah, coalition of the willing. Yeah, those who were prepared to stand with the United States in 2003 in the initial invasion of Iraq. Very controversial, very, very conflicted, and it was basically Britain and Australia, and we were the coalition of the willing. That was, and the reason I use that phrase, of course, is because it appeals to the United States. They remember what the coalition of the willing was, and what Keir Starmer is doing when he uses that phrase is say, remember 2003, we stuck with you through thick and thin, even though we had our doubts, we stuck with you then. So maybe think about that. Very important. So as the coalition of willing ዝብል ቃል ንምንታይ ይጥቀምሉ ለው ኣብ 2003 ንኢራቅ ክወርሑ ከለዉ ኩሎም እቶም ሃገራት ኤሮፓ ሕረ ክሰማምዑ ስለ ዘይከኣሉ እቶም ክሕግዙ ዝደልዩ ሃገራት ዝተጠቀሙላ ነቶም ዝሕግዙ ሃገራት ሕራይ ዝበሉ ሃገራት ኮሊሽን ኦፍ ዊሊንግ ብምባል ብሓደ ኣኪቦም ሓደ ሽም ተጠቂሞም ነይሮም ንዑ ዘኪርና ንኣሜሪካ ዘክሮ ወላ ውሳነ ናትኩም ተዘይደገፍናዮ ሽዑ ግን ምሳኻትኩም ጠጠው ኢልና ኢና ንምባል ንመዘኻኸር ንኣሜሪካውያን ኢሎም እዮም ኣይ ዕድል ኣይገበርኩም ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ 2003 ድሕሪ ተመሊሱ ክሓስብ ዝኽእል ኣይኮነን እንተሓሰበ ድማ ነቲ ኩናት እውን ይድግፎ ይነበረ ስለዚ very wrong move ካልኦት መራሕቲ ከስምዕ ይኽእል ከውን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ግን again another mistake ትርአ ዝብላህነ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅኣሎም ዝኽእል ኣይኮነን so እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና again major difference ኣብቲ ፖሊሲ ይኹን ኣብቲ ኣካይዳ ናይ ክልቲአን ሃገራት ኢና ንርኢ ዘለና okay ሕጂ እስከ ብወገን ራሽያ ክንርአዮ what's going on what is the benefit for Russia ኣብዚ ኩነታት እዚ So Zelensky and his team are in disarray. Trump has fully embraced Russia and Europe is scrambling to respond. The Western alliance is unraveling and Russia is watching all of it with satisfaction. Vladimir Putin is planning his next moves. Amid this chaos, he wants to maximize his gains, first by playing to Trump's ego. Just like Washington, Moscow has blamed Zelensky for the fiasco on Friday. ዝኹሉ ድራማታት እናተኸደ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ራሽያ ብዙሕ ግዜ ቪድዮታት ይወፅእ ኣሎ ከምዚ ሚምስ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝወፀ ፑቲን ተዝበለፀ ፊልምታት ይርኢ ከም ዘሎ እዚ ድራማ እዚ ንዑ ፅቡቅ ናይ ሙቪ ግዜ ከም ዝኾነን ፖፕኮርን ናቱ ሒዙ ዕምባባ ናቱ ሒዙ ሲነማ ይዕዘብ ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ብዙሓት ምክንያቱ ኤግዛክትሊ ራሽያ ዝምነይዋ ዝነበሩን ዝሓልምዋ ዝነበሩን ክትከውን ኢሎም ግን ዘይፅበይዋ ዝነበሩ ኩነታት እያ ትፍፀም ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ምዕራባዊ ዓለም ንሓትሕዱ ይባላዕ ኣሎ ኤግዛክትሊ ከም ኤርትራውያን እውን we are enjoying it ማለት ብሓደ ተኣኪቡ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ዝበዝሐ ዓለም በዲልዎ እዩ ነቲ ግሎባል ሳውዝ ዝበሃል በዲልዎ እዩ ስለዚ እዚ እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ድዮም ክበኣሱ ክፈላለዩ ወላ ካሊእ ግን ኣትሊስት ክበኣሱ ክትሪኦም ከለካ ፅቡቅ እዩ ነቲ ዓለም ሰላም ክበ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና Russia says Ukraine is the one rejecting peace. Now we know that Russia and the US are holding direct talks. If they reach a peace deal, the US and Russia, can they force Ukraine to accept it? Moscow is not so sure. It believes a direct deal between Russia and the US won't be enough to end the war. The Kyiv regime and Zelensky do not want peace. They want the war to continue. So in this situation, of course, only Washington's efforts and Moscow's willingness will clearly not be enough. That's a significant statement from Russia.
Putin holds the upper hand, the Russians feel victory is close, but it is not a done deal. Perhaps that's why Putin is playing hardball. سنتاي زبل زلو بحفشا نا يوكرين نا روسيا مرددات راي نتكو دايك فتحو زخلا يكون كلتيو مرددات راي نبينو وخلا يكون معناتو زيلنسكي تي يوكرين زبال كينات سلو زلو قال نجر كالي معلبه بزعبو ممكن كبر قدنيو قال نجر سي انفولفد كون لو. Ever since Trump extended a hand of friendship, the Russian president has held his cards close to his chest. Like when Trump spoke with Putin, he claimed that they had reached an agreement. Trump said they had agreed to begin ceasefire talks. But Putin told a different story. During the phone conversation and at the meeting in Riyadh, we certainly touched on issues related to the Ukrainian crisis. However, it was not discussed in essence. We only agreed that we would approach it. So Trump says we're talking peace, but Putin says we've only agreed to discuss it. He knows that Trump wants a deal, and Trump wants it quickly. But Putin has proven to be the master of strategic patience. After the clash at the White House, he has spelled out more demands. Russia now wants the US to contain Europe first. As for peacekeepers, they say, we are preparing so many thousands of peacekeepers, and we will provide peacekeepers with air cover. This is also impudent. Firstly, no one asks us, and Trump understands everything. He said that it is too early to say when there will be a settlement. You can جنتايو ناي بحكيتي امونغو راشان امريكان دلو مرددا زغرميو نيوروبا كصلوم دلي زلو زمرددا زي دارغا كاب حنت مصحف زنبو زلو ويم تمسل زمو زغونه مرددا نحات حدوم نتي زغبر زلو نيغوسيشنز كغد بزي يخل بتنقاقه انها تملالو يم تزارب زلو جنتاي بلالو ناي راشا نتي اوروبا كم عقاب سلام كنا كناتينا يلوم بزو ترى راي دغبر زلو كونفرنسات يوكي سراويت كبي فرنسا سراويت كبي قبر خلي قالنا تبالك بقطرتات 30 شعب دوغلو ديبل له اوروبا دما راشا دما نحنا زحتتنا يلن مالت كنتاتنا ناس ስለዚ ፈልጥ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ዝሓተትዎ ብዛዕባ ናይ ሰራዊት ናይ ኤውሮጳ ከኣቱ ይኽእል ዳይክ ኣያቱን ንሱ ኣብ ዳሕረዋይ ደረጃ ናይቲ ኔጎሲዬሽንስ ኢና ክንሪኦ ንኽእል ሕጂ ገና ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ ምርድዳእ ኢና ዘለና ስለዚ ክሳዕ ክንዱ ዘይከደ ዲል سي كمي غيرنا هنا انت عينت سراويت كنتينا بخمي كنتينا بزعبو كنزارب عين غلينا سكيورتي جارانتي ان يوكرين مهابون اوي كبيدوم زلو مخنياتو مسراش انتي تسمامي امتي كردادو يم سلدي فلتو زلو كبيديو اباغو قدم كنتات كبزحو سو بوتين كل تكاردا ابيت بوتين يزلو بوتين نابي غصو كصات يخل تحطو لابراشا يكون دقزو غداي discuss this issue, but the consent of the parties will be needed. Нужно будет согласие сторон. زارب زلو منستر بداية وزاينا راشا سيرجي لافروف. That was Sergei Lavrov, the Russian foreign minister. He was referring to the European leaders, those who want to secure Ukraine by sending their own troops or peacekeepers. Earlier, Donald Trump had declared that Russia won't object to this, that Moscow will be fine with European troops in Ukraine. But clearly, Russia has a problem with that. Lavrov says they won't allow it. And that's not the only point of difference. The US and Russia also have different priorities when it comes to a peace deal. Trump wants a quick ceasefire. In his own words, he wants to quote-unquote stop the death. But Putin wants a wider deal, a deal that addresses the quote-unquote root causes of the war. In other words, a deal that addresses issues like Ukraine's NATO membership. بعبيو تي أبتي أودا ناي تكويناتون استفل عليه علاماتاتن مركزيتاتن نرزلنا بوتين بتعقسينا زكينا سعيرو بزح واغانا فلغلو استراتيجيك بيشنس بلو اي بحكي سنخانا خيسكا خد كي تخل تخوين كأب زخون يكون كينات كتعوات تغل ناي استراتيجيك بيشنس ماستر قصر حدا ماستر بريزنت نايرتراي بريزنت نايرترا تعقستي تتأمي كساب مفزحتنا بنسيات أبدا قزلنا كل سمو مكسب زي نخل كل سمو مزخ علي بس وايد ما تعويتو كاب كنتشن كاب كلتش اكساب كنتشن أثرتش من سنانا خيساني رايرترا. This is called strategic patience. نسأل عيقا بوجت رايكون كانت تسعره بمتمم كل عيقا تسعره. نسخات تسأجم كات تسكيمكا أنزخا سنخانا خيس كات تسأني كات عيقا تسعورس لزيكل أب كنتشن أثرت شدشتن كاب كنتشن أثرت 4 بزخيز زنبر عقرقر أب كنتشن أثرت شومنتن تفنجيرو هادش برايم مينستر مزيت بوليتيكا قيار كيلو تغارو تي إليت نايت غراي دما كاب أديس أبابا نمغالي كسدت تجديدو مالتي سلازي patience is a very important one تعقص مالتي فلاديمير بوتين دما أبزو كيناتزي بزح واغانا غفلغلو تتصميمو نيوروبا أمريكان نتوم مراحتي كاب سلطانهم كم زبون قرو غيرو نتي كونتات كودو زغلو كالت مراحتي بوتهم كم ستكو بمقبار حجي دما دونالد ترامب خل غزي كبايو
ዝህቦ ምክንያት የብሉን ኣብ ዓውደ ኩናት ፀብለልትነት ኣለዎ ስለዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብ ባእሲ ክበፅሕ ዝኽእል እዩ ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእል ኢኻ ዶናልድ ትራምፕን ፑቲንን ክረዳድኡ ክእሉ እዮም ትብሎ ዘላ እቲ ነጥብታት ትብሎ ዘላ ኔጎሲዬሽንስ ኣብ ቅድሚ ደረጃ ስለ ዘሎ እምበር ኣብ ምንታይ ከም ዝረዳድኡ ዝስምዑ እንጂ ክትግረሙ ኢኹም ዝስምዕዎ The world is questioning whether Trump is siding with Russia over Ukraine. Something interesting has been brewing behind the scenes. The US has been secretly talking to an ally of the Russian President Putin to revive the Nord Stream pipeline reportedly. And reports say that an old friend of Putin with connections to the Trump administration has been holding secret discussions to get the Nord Stream pipeline back up and running. And guess what? It would involve American funding. Yes, you heard that right. A former spy and close associate of Putin is said to be working on restarting the Nord Stream pipeline to Europe with support from American investors. መቸም ኣብ ዘበን ኣሜሪካ ዘይንሰምዖ ጉድ ዘይንሰምዖ በቃ ከምዚ ዓይነት ክትሰምዕሲ ንቡር ኣይኮነን ግን ንቡር ኢኻ ምስ ኣሜሪካ ኖርድ ስትሪም ማለት ኣብ መንጎ ራሽያን ጀርመንን ወይ እውን ኣብ መንጎ ራሽያን ኤሮፓን ዝመፅእ ዝነበረ ጋዝ ብፓይፕላይን ወይ ከዓ ብሻምብቆታት ማለት እዩ ብቱቦታት ገይሩ ዝመፅእ ዝነበረ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ምስ ጀመረ ቅድሚ ምጅማሩ ክሃርምዎም ምዃኖም ይዛረቡ ነይሮም ምስ ጀመረ ድማ ወሊዖም ገዲፎሞ መን ከም ዝበልዖ ኤሮፓ ኣብ ሕትም ኮይና ዛብ ሕጂ ኣሜሪካ ምዛሃረመቶ ግን ኤቭሪባዲ ኖውስ ሕጂ ኸስከ ነቲ ተሃሪሙ ዘሎ ኢንቨስት ገይሩ መን ክፅግኖ ይደልሎ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ተረዳድያ ኦ ማይ ጋድ ትበናትካ በዓል ኣፍሪሳ ምስቲ ዋና ናይቲ ትቦ ተረዳድዮም ንኤሮፓ ካብቲ ጌም ኣውፅዮም ኣሜሪካ ከኣትዎ ነቲ ጌም ስለዚ ምስ ራሽያ ተሸሪቆም ነቲ እንጌራ ንሶም ክበልዕዎ ነቲ ኤሮፓ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ንኤሮፓ ድማ ዋጋ ኣኽቢሮም ክሸጥሎም ድዩ ወላ ገለ ክገብሩ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ዘገርም ድራማ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድራማ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ሓቂ ኢልካ ክትዛረብ ከማን ከቢድ እዚ Now, this is a surprising move indeed that shows the extent of Trump administration's reconciliation attempts as far as Moscow is concerned. Matthias Warnig, a former East German spy who ran Nord Stream 2's parent company until 2023, is reportedly behind this effort. Warnig has reached out to the Trump team through American businessmen, reportedly trying to negotiate a solution to the war in Ukraine while strengthening economic ties between the US and Russia. Some top figures in the Trump administration are reportedly aware of this plan to involve American investors and see it. ሕጂ ብዛዕባ እንታይ ዝዝረብ ዘሎ እዚ ጋዝ ናብ ኤሮፓ ዝኸይ ዘሎ ካብ ራሽያ ብቐጥታ ናብ ኤሮፓ ብፍላይ ንጀርመን ድማ ነቲ ቁጠባ ኢንዱስትሪ ናይ ጀርመን መሰረት ናቱ ዝነበረ እዩ ነዚ ከኣቱ እንድሕሪ ኮይኑ ጀርመን ቢልዮናት ኢንቨስት ገይራት ኣሎ ካብቲ ኢንቨስትመንት ክትወፅያ ኤሮፓ ካልኦት ኔዘርላንድስ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ኢንቨስት ገይሮም እዮም ክእለዮም ካብቲ ኢኩዌሽን ቦቶም ብምሉ ኣሜሪካ ክትከያ ስለዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን ብዘሎ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካን ናይ ራሽያን ብሓደ ኮይነን ነቲ ነዳዲ ክገብሮ እየን ስለዚ እቲ ኣታዊ ቀደም ጀርመን ብሕሱር ትጥቀም ዝነበረት ኣብቲ ፓይፕላይንስ ኢንቨስትመንት ስለ ዝነበራ እዩ ሕጂ ግን እንድሕሪ ኢንቨስትመንት ናቶም ተኣልዩ ኣሜሪካ ተኣትወላ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ እዮም ክኸስቡ ካብቲ ዲል ማለት እዩ ኤሮፓ ድማ ሜይቢ ክብር ዝበለ ዋጋ ይረኽቡ ኮኑ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ካብ ራሽያ ክመፅእ ዝኽእል ኤሮፓ ክገዝዎ ኮይኖም ረይዎ እዚ ዝመስል ኖርድ ስትሪም 1 and 2 እዮም ዝበሃሉ እዚኣቶም ቀጥታ ናብ ጀርመን መፅኦም ካብ ጀርመን ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት እውን ዝዝርግሑ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ በዓላ ወሊዓ ገዲፋቶ ቅድሚ ሕጂ ድማ ነቲ ትቦ ተመሊሳ ምስ ራሽያ ኮይና ኤሮፓ ብውግን ብካልን ክሓስቡ ከለዉ ነቲ ረብሓ ንክትወስዶ ትጓየ ንርኢ ኣለና it cannot get ካብዚ ንላዕሊ ኢንተረስቲንግ ክኸውን ኣይክእልኒ ነገራት ኣሚን እዚ ተዋሶ ወይ እውን ድራማ ወይ እውን መስሓቂ ኮሜዲ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል እምበር ብትክክል ደጋጥም ዘሎ ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእል ኢኻ ኤሮፓስ ክሳዕ ክንዲ ዘዮም ዕኑዳት ኢኻ ክትብል ትኽእል ግን እንታይ ሞ ክገብሩ እዮም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ዘይክእሉ መራሕቲ እንድሕሪ ኮይኖም ናቶም ኣውቶኖሚ ልኡላውነት ቀደም ስለ ዝሸጥዎ ኣሜሪካ ከምዚ ንሕና ንሪኦ ዘለና መስሓቂ ዝመስል ድራማታት ፀጋታት ናቶም ሃብቲ ናቶም ብሂቋ ክትወስዶ ከላ ወላ ሓንቲ ክብሉ ይክእሉን እዮም ዩክሬን ኣብ ትሽትሾም እያ ዘላ ማዕድናት ብምሉእ ናይ ዩክሬን ግን ኣሜሪካ ዲል ጌራ ክትወስዶ እያ ይበሃል ኣሎ ካብ ራሽያ ዝመፅእ ዝነበረ ነዳዲ ረብሓ ባዕሎም ይወስድዎ ኣለዉ ነዳዲ ክቡር ስለ ዘሎ ፋብሪካታት ናይ ኤሮፓ ብምልአን ንኣሜሪካ ይኸዳ ኣለዋ ኣሜሪካ ትረብሓሉላ ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ነተን ተሪፈን ዘለዋ ድማ ታሪፍ 25% ክንህበኩም ኢና ይብልዎም ኣለዉ ኣሚን ቴልሚ ኤሮፓሲ እንታይ ይረብሑ ኣለዎ ወይ እውን እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ እንታይ ዕላማ ናቶም ድሕሪልካኒ ናቲንግ ወላ ሓንቲ የለን ኩሉ እቲ ረብሓታት ንኣሜሪካ ጥራይ እዩ
بقى نسعتهم مس دونالد ترامب كوينهم ما قايلهم نحنا ون أمريكا جريت كنجبرا خنحجزها كاينة يم زبلوا زلهم بر نيروبا جريت كنجبرينا زبل حسب عيترنيغا زقا حد عبي بلوك سران شو عتن هجرا زلوا يوتراي يعني I don't know 450 ولا 500 مليون حزب زلوا بلوك قطبا زلوا بأكسات إسرع تريليون كم قطبا زلوسي ولا حنت تقبر قبر عمل كيف زي كل ندير غوينوسي ناي بحق إذا قربت رأيه أنا نزي تقريمه إن أنت هاي بحالكوينو بس كنشتي نسمع يوم it's just America is a very delicate are concerned, especially since one of the two Nord Stream 2 pipelines was damaged in sabotage attacks in September 2022, which also affected the older Nord Stream 1 project. The second Nord Stream 2 pipeline still exists but has never been used. Explosions on the 26th of September 2022 had damaged the pipelines, which were built to carry Russian natural gas to Germany under the Baltic Sea. The damage added to the tensions over the war in Ukraine as European countries basically moved to wean themselves off Russian energy sources. And now, who was responsible for the sabotage remains a mystery. Investigators have been tight-lipped about their findings so far, which then brings us back to what's happening today. This is why European leaders are allegedly concerned about this secret US-Russia talk. This is why European leaders about their findings so far. شو بس نري زلنا أوروبيان بزعبات تزقبر زلو زرب بزح أجابت كم زي باللومن قريتات كم زلوم نزاربية محكم يوم ما كم تقول لهم أبحكم نسوم زي اللولو عبيت دي لسي قبر كم زلون نعاتاتهم بغد كتسألو زخيل ربحاتات ناتهم زتنكف سكيورتي ناتهم زتنكف بكل من قدي دارجا بقداينا يجزا خاسين عخالت يوم كالوت كردادو لخلوم وسانك بخا خلوين نرزالنا أوروبا نجرجن تجارب كان موداتها يبلون it's just حماق فيلمي بكا حماق فيلمي نرزالنا interesting فيلمي يجن يا موداتو جن حماق كهون زخل ونتاتنا نرزالنا نساتهم تاكي ما بلون دم زعبا يوكرين زاربلو أمريكان أوروبا عندما بزعبا قداينا أوروبا يزاربلو أبي له غلو جيت كونتات بخلط في قصر كم زلو راشان أمريكان تحتي تاتا يزبال زلو راشان أمريكا direct flight among Russia, among Moscow, among Russian, American كله direct flight. كم هو كامباني تاعنا أمريكا airspace نا أوروبا نا Russia نخطط كما كفضلانهم. زيان تجي رومان أمريكا إيرلاينز ب immediately part الجمهورية ساعتين بتحواس كفنجهم. لمتاي بمولو نا أوروبا نا أمريكان flights كاب أوروبا تبغيسو ناب آسيا زخي زلو ناب تشاينا ناب جابان تزبس حزب عالم ناس قمتلو زلو فلايكو قبري كلهم يمزلوا مغنياتو راشان اير سبيس ندهر تعزيهم اب بزنس كلاتهم يكسارا زقات ممزلوا سلازي تير سبيس ناي راشان تتخفيت لنت ناي امريكا ايرلاينز تناي اوروبا كوكنديناي ناي اوروبا زخفت لهم مثلا نجي مسكمو ابي ادفانتج مخونا نيرو يمزلوا زلوا سلازي بحفشا ولا نراشا او اير سبيس ناي اوروبا مصاو قليل يكون كلهم من نريد لنا امريكان اوروبان امريكان راشان بزقلت في خدلو نزيات رايكوس خلكم يبقى Trump administration reconsiders its support of Ukraine. CNN has learned the U.S. has suspended operations and planning for offensive cyber operations against Russia. A senior official telling CNN the suspension is a major blow since planning for such operations takes time and research to carry out, and a pause could leave the U.S. vulnerable to Russian cyber attacks. So, ناي دونالد ترامب معذرة سايبر بإنترنت زقبر زنبرة متكعتي ناي سايبر متكعتي الراشا زقبر زنبرة بمولو تطوق بلا وسينهم زلو. I mean this is a clear indication زيهم هجراجاتهم ناب حد عبدي اللي خدهم زلو عبدي اللي قبرو يخدهم زلو راشان بوتين دونالد ترامب أب حد عبدي اللي قصهم يخدهم زلو درو نايتي بإنترنت زقبر زنبرة سابوتاج نحت حدكا مقدا تكالات نايكالكا سايبر اتاكس كلمة تزخفة ملكنا كيناتيو أمريكان عطوا قبلوا مخانم قليش أمالو عبتي ميخاز اللو مابزي زقرمي زوين. And cybersecurity reporter Sean Lingus helped break this story. Sean, give us the latest. Well, Brianna, it's actually not unusual to pause operations when you're in a sensitive diplomatic engagement the way the U.S. is right now with Russia. However, what is striking about this is the context in which it's happening and what we've been talking about on the air in terms of other signals from the Trump administration that it is warming to Russia. U.S. and Russia are in constant state of confrontation in cyberspace. Russia has a formidable hacking units that target U.S. critical infrastructure and do have the capability to shut down some U.S. infrastructure and certainly
سنتاي زغبري امزيوم راشا نبعلا عبي تيم كم زلوا ديسترابت كريتيكال يو اس انفراستراكشر نتتعرضناي وتهدراودي ولا سيفيلاوي اقدس كريتيكال انفراستراكشر نعو تطو كبل صغل مالت عملت جريد ناي الكتريك تطو مبالديو كلكم يغبروا مالت يكون نخمو زتكرو حيلتات يوم زلو كولكت سنسيتيف انتليجنس كمون بانترنت جيركا اقدس سلي حبريتا مسرا سبورت كرملين اوبجكتيفز كمون علامات نايتي ناي روشا علامات كحجز زقل سلاوي سرحات تزي نزق قبر زقولو ناي امريكا دما كوم اللوم نزي سرحات زي بانترنت زقبر زنبر متكعتي لك كم زوت هدرات برات تسكيمم زلو انترنت كمبيوتر تسكيمم زلو سراويتون كم زلوم امريكا راشا تشاينا كالو تغراتون مغنزابي لي نزي دما بكال فيديو ناتيوم جليس انيره بحفشا امون راشان امريكان امون بوتين دونالد ترامب زخيه زلو ناي سلام غعزو بزقلت فملكعو يخيد كم زولينا نرزلنا and yeah it's a special time انا بحق زقرم زينا زلنا I hope وترو هذا channel ناي مودة علامنا سلام كمتسيو yes it's سلام بوحس من قد كمتس ندليو جن سلام كمتسينا ندلنا ناي سلام دقفتنا ناي سلام صوعتنا ناي سلام تفيزينا سلام اب كل عالم كمتس في الله دمازوم نيكولر كساب عنكرم عندي قوم زلو دما سلام كرهبون سلام كبوانا زي عالمنا نمنا نابلكو نايلو مار ساب زخودي بليز لايك كبروا سبورت كبروا دقفكم ما يتوحدوا نابلكو كسانا بتكم